Ia via le tua ni tai au matungo fie ua mawhaina fo in mai le li tātou te whātasi e la luifo nei man paia tātou te o mai muli mawina le wha moe moe ale ia Malamalam Agape Bible College I Papatoetoe au kilangi nei whaaftai le atua nei avanoa mawalunga o tātou maua whain tātou mafuta ma tātou whailua iai whaatalofa atua le tātou maftanga swafa Yesu Keriso le tātou li mo le tātou whaola tātou malo whalalungia ai mai se foi sunga whawhengainga ma lātou whatua mai e kāle si e fia ma whain tātou whaatasi nei tai au a inga ma wō mai o māsani ia via le atua. Greetings to you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Whaatalofa atfoi sunga l'apostolo sunga kuki mai se whatua nei tai au ma whain tātou mafuta ai mai se foi mafutanga whaaftai o whaavanoina nei malu paia tātou whelua im tātou mafuta im whatau nuu ai nei wha moe moe. Today is a joyous celebration. You say amen? It's a celebration. So you're allowed to clap. You're allowed to be joyous. You're allowed to laugh. You're allowed to enjoy your time as we come to celebrate the achievements of our graduate class 2025. So you can make some noise, right? You can give all the glory to God. That's who deserves it all. He deserves all the glory, the honor, and the praise this morning. Praise the Lord. Ale amata le tātou maftanga na nei tai au ngai whasisilanga Malamalam le tātou maftanga. Just some notices please for all of us that are here this morning. Whamulmole le tātou maftanga utangia mai tonu nei malu pe le tātou whelai me tātou mafuta I whamulmole whasaina ai whasaina me ai whasaina vai sumalie whasaina I foi le whangaina o tamait ai whamulmole a whaifia whanga lau whanau lai sa unil potu tu o whangai lau whanau pe ai manao e whangai lau whanau na lau whanau ai fi ai oe alu oi fafo whaiso me tau mafa ngai koe sa wai lea tātou whale le tāua whamulmole o loi le tū lea tātou whale le tāua lo iei fo I tua I a fia alu I tua I lo ngia ka milo ai o lo iei tātou whale le tāua tu atu ilo melo iei le hall whamulmole utangia mai ai tātou folfolanga le ngā whamulmole whaasa foi le whaapusa o se ngāka I kokongo le whale po whafo foi no vaping, no smoking a whaite via vape, via smoke se uma whaiska ko wala au se I whaiskalo mo oe awa koe whainga mea e le aisia o ngā mo kākou. Praise the Lord. Nei whain tātou pūlau tonu tātou whale nei pole tātou malo nei no hats inside the church please. I know it's a sunny day but there's no sun in here. Okay, so please if you have a hat please take it off. Yeah, let's get started. We're starting right on 10 o'clock. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Teimila nei o le a tuinatu le avanoa le a whawhelua I tātou malo whalongia le ni tai au. Te walawato e man whalawalo tātou maftanga whamulmole pe mawhain tātou tūtū lai mai. Please be upstanding as we welcome our distinguished guests this morning. Mas tātou pati whamole ma tātou malo whalungia nei tai au. I
Praise the Lord. Yeleli. Atato tutulai pe ni taiao ya leva no nei ya o muli mayai ya fultanga vai. Please remain standing for the presentation of the colors this morning. Hallelujah. Praise the Lord. You may be seated in the presence of the Lord. Tato alalo me lalo faftai. Ya le avano nei. Ya la tato fafeloa ya iloa ya le tausanga fau. Ya kap ya Malamalam Agape Bible College lua felusu lima. Tausanga mua, tausanga lua, male tausanga fa. So let's welcome first of all our first year graduates for 2025. Tufatasio ao netayao. Welcome our first year graduates 2025.
Pati ai. Praise the Lord. Please welcome our Year 2 graduates 2025. Whawheloai tau sanga lua awhi, lua sefulu malelima. Pati au nei tai au. Praise the Lord, praise the Lord. And please welcome our Year 4 graduates 2025 ta sanga wha, lua awhi, lua sefulu malelima. And finally, please welcome our doctorate candidate, Pastor Ben Ta'ala, 2025. Toewa stato pati nei tai ama tato fa'u. Please put your hands together one more time for all our graduates 2025. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Vieleli. Tatolo o ngā solo mai pēta to ahinga ni tāle tele lava I lava noi luma. For all of our families still coming in, there's a lot of room at the front. Please come forward. Don't be shy. Ya ala matala tato sauninga ni tāiau. Tuina atu ni ava no mawalunga. Ya sungal whawhengenga. Pastor Charlie Reed, ya sunga whawhengenga lea le kalesia papatoe, Samoan Assembly of God, le mea lo whapeo na whaonga e whaia vasenga wala aonga. From the beginning, we've been using this facility, and we praise God for the heart of Pastor Charlie for allowing us and the church to use the facility to teach the Word of God. Le hava tūna atu le hava noa, sunga ya Pastor Charlie, ya Malama talia le tātou mawhitanga I te talo ni tai au. Lo mātou ta mai o le langi. Ia paia lo lama suafa, o lo mamalu ma lo sili siriese le tua. Mātou langonai, le file mu, le fia ma le oli le nei tai au. Mātou fale mai ai le fale tāpuai. Mātou te vivi I mawha ne ina. Lopa ia ma lo sili ese. Ta talo le tua whiawhio I lo wanganga pa ia le menei. A mata mea oe se yo I lona whai uina. Sili ai le tua lau whamanianga. Le tāpua inga lau whanau le tua. Mātou te whane ne ma mātou whafta yatuai. I mea sili ma melelei. Wai whaia moi mātou. Ai maisi ai. Mai le matanga le tausanga o mai le nei taimi. Wa maua lunga lau vi inga. Ono mea sa e whaia. Lau whamalo si au. Lau whamanianga. O lau taita inga. Ya I lato umalama. Tama matene a onga. Le lato wha unga le ne yaso. Le mātou ta talo le tua ta talo. Ta tala alo I ai le tua le mātou sauninga le nei tai au.
Ono lo suafa Yesu. And everybody say, Amen. God bless you. Thank you, Pastor Charlie. Yal temi le nei la tato sauni ta pena ilo loto lo nganga tato avele vi inga mfa fole vi inga ile atua. Can say amen. I want to let you know le atua tato le aulia mende yas. We are here because of God and His faithfulness. We're here because of God and His goodness. So God deserves all the glory and all the honor and all the praise. Let's worship the Lord this morning. Wow, we are to Him we give all the glory, a sacrifice of praise, the fruits of our lips. Let's worship the Lord this morning and honor Him as we gather in this house this morning. Praise the Lord. Pesa mayayo lauviinga. Hallelujah. Lift your voice, let's honor His name. Hallelujah. Papa tisoina matoma. Ia papa tisoina matoma. One more time. Ia papa tisoina. Ia papa tisoina matoma.
Lift your voice up and let's honor God. Sing a new song unto the Lord. Sing praises unto His name. He deserves all the glory. Hallelujah, Jesus. God is worthy to be praised. He is worthy of it all. Lift your voice and exalt the name of Jesus this morning. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is worthy. God is worthy. God is worthy. God is worthy. Yes, Jesus. You are worthy of it all. Sing it to Him, church. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. It's a tell you, Vina. Yes, and it's a Yes, a tell you, Taylor Novina. It's a Hallelujah. It's a time we have to go. Sing it one more time, church. It's a time we have to go. See how you learn it out. It's a time we have to go. Yes, hallelujah. It's a time we have to go. That's the thing that's worthy of
Let's let move my head to tell you to oi. It's a town, Sing it, church, sing it to his name this morning. Yeah. Hallelujah. Come on. He deserves it all. He deserves it all. Eta tauia te hio le vinga. Te tauia te hio whamanu. Eta tauia te hio whanetanga. Praises to the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Praise the Lord. I want to see along with Tanga Maletua and Netayao. Tato Maftanga, Tato Alala Melalo Mole Faftai. You may be seated. I'll have a normal Walunga Nela Tuina to White. On Mole Sungala Apostolo. Sunga Vavenganya Cookie. Be my friend Sumaya Mulmolio Tato Manaonga Tato Ale Tal Sanga Lumbo Letua and Netayao. As we open our heart, we humble ourselves in the presence of God. Mantu te whawhelo ia tui lo whio mai. Mantu te si ia ele fua o lo matu o tua o le manu malo. Wa matu whapeane o il tangata wa e manatu mai ai. Whaaftaina nei ta helfo. Wala whaila wa kalesia. Wa matu mawana nei ta hel. Olo wa lofa wa matu wolai. O amana onga o matu loto. Olo oilo o ao mea uma. Te le sauni a fua le nei aso. E le ngata tu whata si ai lo tino keriso. A we wha ea ai i au tangata. E le ngata wa whaitau. Wa o ina la ua fionga. A wa tā pena i mātou e wha longo i aso uma mataimi uma. Ina ia mātou wola i lau upu e manui ai. Tuina tu mātou wola i au au. Let your will be done, Lord Jesus. Whaia lo whina ngalo lo mātou o toa. Wea awa oina lau e kalesia. I tu tonu o le ia Malamalam Agape Bible College. I tu langa maua lulunga. Ina ia lātou maua le loto. Lātou te tuwha i lau tala le lei. Ina ia manu malo ina nganga. Mo oe malo malo. Mātou te wala au. Ina ia vea. Le wha moe moe o le ia Malamalam Bible College. Tuwha sia i lo tino keriso. Le ia tā pena i mātou uma. E a mata mai e taita ia le lotu. E o i tūpulanga whai mai. Mātou te tuina atu i o aolo mātou tu. E o fia mātou whanau. E ola i laua mi o tonu lo mātou tu. Tuina atu i mātou i o ao. Po whainga mā lo le lalolangi. Ia a vea o tangata. E pe o tani elu. E pe o sataraka me sako maapteniko.
O tangata lātou te whaia lea mi o tonu, lātou te ola i le whaamaoni, lātou te ola i le alofa. Ia whaia mea uma, ma ia matai mātou lea o oina, i lau a fionga pa ia. Ia whaaro whani lau au whainga luenga, ia whetu wha i lau au whainga luenga, ia saunia i mātou e tasi lo mā lo mātou atua. E uina ese i ngoa o mātou lotu. A ia tasi le wha moe ulu whale i le mā lo e tasi. Ina ia mātou lo na ola i le Salamo. A wao le Salamo na saua i oane le papatiso. E teu mātou. Ina ia e fia i ate i mātou. Ia e fia ulu whale i ate i mātou. Ia e fia ola mo i mātou. Ina ia whai i mātou mau tangata. Ia so uma o lo mātou ola. O te tatalo i le leo ina o lau e kālesia. Na yuso, o nai tina, o nai whanau, o whamanuia ina o le neitau sanga. Father, in the name of Jesus, I speak your protections upon them. In the name of Jesus. Ina ia puia i lātou mai tonga fiti o mele anga le whili. Ia saunia i lātou le loto maulalo, e o mai ma le loto wha au auna i lo whale. Le tapua inga e mātutua, no mātua tua tu ina atu i o au. Whafua lolo lātou soifua. Lātou te tatalo ina, i lātou uma ua whamanuia ina le nei tau sanga. Ina ia whai le nei tau sanga o se whataita inga, mō le luma nai o tūpulanga o Samoa. Wā, lau tala le leilo mātou tua. Mātou tu ina atu i mātou i o au lo mātou tua. O se mea ngalo i ate i mātou o na whailo atu, wa i ate oe mea lava lo mātou ani. Whamanuia le taita inga o le nei ministry lo mātou atua. Le Agape Bible College i a Malamalama. Le pulenga, whaia onga, ma i lātou Ela i a lātou maua le loto. Lātou te o ina ila wa kālesia. Ele o se taui. Ai a whaia o le loto wha auna. A wai umatu le tangata. Hau lo fotua i mai manuia mo le lumanai. Aftaino mātou atua. O e ngā lulue ni nei aso. Te wala au lau wha malo longa. O ai o mamai. I le suafa manu malo i sukerisa tau tala. Iau mea lofa alo wa nganga pa ia ufo i mai. Ina ia manuia lau kālesia. O lau upufola fola ina nei tae au. Sau nia i mātou lo mātou atua. E te wheta lai ia te ia. Ina ia tau tala mo mātou. E sau nia i mātou ia so uma. Mātou te alo lofa ia te oelo mātou atua. E ala ila mātou te talo. And everybody say amen. God bless. Whaftai sunga le apostolo, sunga ia kuki mo tato, mana onga mulmuli atu i lumo le atua ni tae au. Ia, tali tonu o sau ni tae au e fia loto. Say amen. Are you happy? Are you sure? Praise the Lord. A whai o fia ni tae au, amin liula o tafa, I lo tuanga vale tu tamatau, whai whiloa I tangatanga o tafa. Oi, say hello to your neighbor. Kango e ifoka ngai luma oe po kua oe, say well hello, good to see you. Especially if you don't know them. Introduce yourself, say hello in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. O lesi foi au wala e loa il fia le tangata I le atua. E fia foai. Lesi amena. O le gata fia le atua, fia foi foai. Ah. I leo ngā le ata, I leo ngā le whatalo, whai fia foi foai. Le laka ko o keimi foai I mule atua. You say amen? Ya tu ina tu sunga whawengangi a Pastor T, ya mule tato foai ni tai au sunga Pastor T, ya stasi foi whaiaunga tonu tato aonga. Ya lo o ngā lului mule whatuia vai loa, le Kalisi Assembly, Prince of Peace. Mai so pati ni tai au. Of time or ever know between a Maya Jawe for a sitala wing in the church of 4.
Au taimi nei au whea tu lau tala, wha mona chang o nge roi lau tanga. Me se foi o lau ato. Ia le li, ia o aso wha pene, ia o aso wha unga, ia e o mai e rau wha au e tu ulato ato i o lato whale. Au aso nei tau na wha iloa ai, i le awa onga nen whai i le tasi lua ma le whātau sanga. Ia a wha solo tu nei, ia le ato ia tau tele ne foa ia lau whau. Ia mai tara tu spa ia a whai foa i ma le loto malie. Ma le loto fia nanga e fia le atua le tangata e foa i ma le loto matamau. Ma le loto fia. The Bible says when we give cheerfully and joyfully. Amen. And put some smile on your face and touch your pockets and bring all your money out of your pockets and be ready to put inside these baskets. Ia wha manuia le atua la mo ini mai fonga wha mole na u te talo e wha pa ia le tātou taulanga tama wha manuia lau wha nau le li ia ono se tasi nei o vaenga tā o le o langa au na o le tangata mai se fo i o trama mateine a onga o le a wha uina i le nei aso mai mātou umalava lo mātou watua. Giving is part of worship, O Lord, and I pray to bless your people as we are going to give for your kingdom. Ia vi ia i ro lava suafa wha manuia o auna o le angaru lua i rao ina o le taulanga ono o Yesu lelei. Amen. Amen. Declaring the word of the Lord. These are the days of your servants, Moses, righteousness being restored. These are the days of great trials, of famine and darkness and sorrow. So we are the voices that raise it, crying, prepare the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the Check 1, 2. Pati mai au, pati mai nei tai au, clap your hands, church. There's no God like Jehovah. 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 There's no God
Watch as you believe it, clap your hands. There's no God like Jehovah in this house. Let's declare. There's no God like Jehovah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Give a hand clap to Jehovah, Jehovah. Hallelujah. There's no God like Jehovah. Behold, he comes. Praise the Lord. Amen. Where's Auni? Okay, some of us, that's great. Where's Auni Netayao? Hallelujah. Praise the Lord. Tata peno tato loto. Fio mai Yesu si tia lana whanau. Au tato ngā loe pe ni o langa le tumau. Praise the Lord. Ia viele to mesta to pati mo le tato team and neta alfa mo mole. Want to give a praise to the Lord for our worship team. Whaftai sunga apostole a kuki. Mo whale tua meisha le ka le sia ma le worship team and neta au. Mo lato au langa I lumo le atu e ala I pespisenga ma vi inga neta au. Ia o leva noa nei. Fasola el tato pokalame ya tuina atu wai ya sunga fo mai sunga ya Penya Mina Williams ya mosana saunoanga awale leva engo le tato sauninga lita ya to tu fatasi au fa mole fa felo ya sunga fo mai ya sunga ya Calvaria Longo Calvaria fa pa ia tuinga mala wa Fatunuina o te saue ia ona ele lava mai lunga nei ia le CEO ia o le foi sauni le sunga le fo mai mo le afionga le tua ele umila u fa felo o le opening remarks ele aisha tua e tusa mai Jehova lo tatu langona le mamalu o le tua ile menei au te le loia te oe ia wa uia ia ele isi mesili na ilolea ata to manatu fo I mene o fa unga le tau te mai sami le lofa ma le fa maonio le tu o le sami no le sili ma le lofa fa maonio le tu fata lofa tu il nei taiao o te fia fa ingoa o le tama o le malo I'm a kingdom bastard ala utala lea ia I lo le mamalu o le tua tau tato whaalongo isi mea mai se le upo le tua o le muri mai la unga le valedictorian a tau whaalongo mai po la open remarks e le lei mai tasi Jehova na o Jehova ia wha po fo ila mo le vi inga o le tua Jehovah's presence is here. He is here through the Holy Spirit. Ele ai yo fonga a lo fio le tu ile menei ala ilo na nganga po ia to ave so pati o no lo fio le nganga po ia ile menei. That's my opening remarks. Ago short sweet sharp aga ko a ia le li fa tai sunga fo mai Calvaria po le sunga fo yo le po le aonga ia mo le sanoanga matu fia ni taiao. Ya o le ava no le tuina tuai ya inicio suyo le oversenga al tausanga lua ma le tausanga fa ni la ua nei wa fa manuina ya ile tulanga mua ile tausanga lua ya ma le tulanga mua ile tausanga fa ile nei tausanga
lua fe lusu ma lima lava no mua lea la tuina atuain, the valedictorian for the year 2 class sunga ya junior siufanga ya mosana saunoanga mato ngofia ni taiao. Why don't you give him a hand and welcome Junior this morning. Hallelujah. Via Yesu ni tayao. Lo nga ngai e wha manu ya Yehova. O mea o mafoio i tonu ya tiau e wha manu i lo suaf paia. Lo nga ngai e wha manu ya Yehova. Aua ni ngalo se me tasi o na mea lofa. O ia wa wha mangalo ina wang salauma. O ia wha o laina o maritunga mau. O ia wha e eina. O ia wha wina lo tau le lea e peo le aitu. Vi ia o e tamale nei taiao. Tūlai le awa ma le wha aloalo e whai si tautalanga nei taiao. Tautala ma le wha i tete. Ai le ialu loa se tala. Lau sunga le presidente le tau sangalua. A fua luka pisone malo le sangalua. Tapo ai maia. Whai au masui e whai so tatu tala nei taiao. O leo au tū o matila wa se wa lilia wa o leo tau whai ea leo wheloa mani matila. Mua mono mwai wha poi poi la au tu i wano wa o leo tu lolo wha lau tapu e pa ia whata wha ni malu. La ngona le ma malu le tua. Tu lou le tua o ia na whai le langi ma le lau langi. Te mwai wha tu lou foi le sua le wha ao le nei aonga Dr. Benjamin Williams. E meise le faltua po le CEO o le nei aonga, si Motu Williams. Tu lau lau sunga le apostolo, kuki alo li, tina apostolo ya lupe alo li. E a le sau whainga malo le au whainga luenga tu tofia le tua mai o tama whaasau le langi. O le ua malu langi mai le tu, a waa lau tau sau whainga. Vi ia le tua. Whatu lau sa mo poto nei aso. Wo mainga o e wo masani. Ma lor titi whaitama nei taiao. Te whatu long whata alofa i lau aonga pele lau sunga le pule aonga mise mamalu o whai aonga vai ane o tau sunga i whawhenga inga. Le lau mua pele, le ia Malamalam Agape Bible College. Tu long o whata alofa atu nei taiao. O te fia o te whape atu nei taiao. Ta alofa lava le suafa manu malo i o silke wiso. Malo le pale, malo le folau manuia. Malo le alofa. O le aso nei, o le aso le whaatai, o le vi inga i le tua. A tele sa utala ni aso, o le vi inga o le tua. Le tua, te ese lo walofa i a tea. Ana le ai o ele mwhai ona utu le aso nei. Ana le ai o ele mwhai ona utautala. Ana le ai o ele whae ina le atali. Mana yo le upu ele o le sili, ele o le whaspepa. O le whaatu mawina ma mawaa le ola whale nganga i le tua. Ina ia o ngā le ngaluenga le tua. Lua le whaftai na iau mātua. Lausunga le whawhengai ngā malolo manu malo, so tamaya si ufanga maumanga savea, ta oto luna moenga i Samoa, te tono le mata man nei taiao. Whaftai i lau tausinga i a tiao. Whaftai i lau tala. Poka lame le tua le nawe e tau oto i lau moenga. Awe e ta whanga sa e whawina, ma tāpena ina, ma hao awina, ina ia o ngāne whi au man ngaruenga le tua. Ta mao te whaftai atu i a te oe au maua le tātou maftanga. Vi ia le tua o na oe. E le whangaruina nei tai au si au tina. E ui malanga maliu maleoti e le whangaruina. Sa ia ta pena whaafine tō anga lo o langa whale anganga. E o te moli malu nei tai au e lua o ta silima. Au tinga ina no na mai. Sa ia sau mo whai mai a tia. San, o tauna e alu le aonga. E sa ulu ina i lo whatotua le tua le teimi.
mau fa pe lu tina mam ai toi fo I mai malo si mai o tialu le aonga ai ale ai ia ele va tua sautala na fai lava fina ngalo le tua ba le toi fi alu lo ne me aonga tus pai wa lava lo fa sanga au le aso ne le aso mo novema fa tai lo loto lua lima wa to ele sfuta usanga o ma vala ma si utina ale wo tu yo to ruma e vatu le mori mau ta ia nau ina yo tu fa ngalo ola moleli fa wa ola mori mau na o sa lua vala ulia o le lifano to fine faltua ya sa le lifano te saule conferencial maola au no fole tula au la unga le ona ya maleli ai mai le leo le utainga mai sanu la mana ita sa welu la fa pupu lo moli mau ina wo mau al tala o inei e fai ei le fa unga ale aonga au ha fo yo le fai moli mau sa o tangi le tu mo fa tai le wo toi au mai a we le tu e toi fa tu te tono le fale na ula ngona ai le leo le utalinga wa fa mauti no ai lo loto le fe au na mo mole le tu e le utalinga sa we alu le aonga tal e le o le fa ilonga e le o le sibi o le matau tia o le tu o te fia tau ya te oi fa tai ni tau fia fa le ina le ngang fa tai le ka le sio lo ngalue se utamai sa mo le ka le sio sa mo Assembly of God le ne fa tai lo tu ta po inga fa tai pasta le lifano mai se to fine fa to ya sa pasta tangia pa yo lo wa inga ma lo talo o la lu I molta tu wa inga ave le ola ma le vai fa malusia I tatu na o le tua tatu te mau ai le file mu fa tai la wa nga pele sunga I fa ya nga pu ya nga mai se mamalo fa ya nga ma lo sa ili le tua le na matou tu vai atu tal tonu ele mai ai I sa valinga mal soi fong a walo fau pe ai fa malo fa il faiva va senga fa le ne yasu vi ia le tuo no to uso mo to fa fine pe tato fa longo e leo le fa longa e leo le sidi ai tato tu mau ma fa ngao tato wola I ngaluenga le tuo fa tai pele tele se o to lua my honey, my baby, my love, ia pule ao tau inami. Aftai lo lang o ina, telo te me fai wa saimi. Ia o tamasa, ia na le tusia, ia wa fa me lo fa ina tinga. Ia na te toi fa sa o ina upuna. De ye se upu sasi. Ia le tua no oe se o to lua mai se o fa nau. Hallelujah. Ia aftai na yo matua fale nganga ia pira vai fale malu isa vai fale. E mese le kalesia le Grace Samoa Assembly of God. Ma lota kwa. O le uni tau muli. Ka mai le au tu le nei aonga. Ulu fale au ina. Ulu fafo faonga ina. Enter to learn, go forth to serve. Aiela le tala I lu ia au te fia marosi ia te. Mai se ese tasio tangata. Walu. O malana onga o tele na failong. E o latu la unga wa fire lana la unga valvala au mai tangata hallelujah praise the Lord wati le fire la unga le usole e fa mai e asilo matu le no valvala au mai ole fa long on fa la unga le mala au mai stilo matua all right that's right e mai wo toi malonga lunga le leo lo matua ma fa long tu fa la unga le fa mai lo matua ia e ola ia e la unga ma e ola ma nei ole au tu mo au lava ia le ngata ulu fale au ina fa ina ai ola tu sai me le fina ngalo le tua sa mo poto pa ia lau fa ngaluenga tofia le tua fa tai lau tu te talo o le upu lava lo ngutu e le ai se ta se tu a manuia ala na manuia ma fa ina ono te talo o lo te talo mo I tatou le a fo se upu ma se tala wasasi le nei tai au ma tua la tu lava le ia te utou ai fa manuia tele le tu le nei tai au le sau fa inga malu le pa ia lau fa inga luenga e me se sa mo pot
manuia ni yaso soifua. Whaftai sunga ia junior, ia murasau noanga mātungo whiera ni tai au. Au le awanoa nei la tuina atu ai i le valedictorian po le wasili po tulanga mua i tausanga wha, luafe lusu malima, ia malekale sia Kingdom First Ministries International sunga ia tāleni, aso vale, ia maiso patipati ni tai au, sunga ia tāleni, ia mosana sau noanga ni tai au. Leli ye whaamantala mai o laungutu. Ona tapta wantu le o laungutu o lo viinga. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. Wa paenga laulele le tai ao male aso nai fatumati. Mapua ia ele sanga ai tofu feelinga le saufainga. A ei manu I foi mala. Usi lau whaafafonga sei whai sautala. Wa uanta le nia suvale ia mai lea fio anga o whangari. Ia male motu tele sa la whai mai le mea iei le vaenga au tamaiti o leu o mea asa wha alai palauti. Ia o le a whai sautala. O te whawhatai le tua o le ona le aso le nei. Ai momoa ona ou whaatalofa ma whaafeilo ai atu. I le suafa mawalunga I suafa o malawa. O le suafa o le tamā le alo ma le anganga pa ia. Le tupu o le malo. Le au o tātou whapēnei ai nei. E whaafilo I atu, ma whaantalo whaatu, I le whaaululunga o le nei aonga, Dr. Benjamin Williams. Whapea fo'i, le CEO o le nei aonga, whaletua I a Simotu Williams. Whaatalo whaatu fo'i, I le apostolo, sunga le apostolo, I a kuki alo li'i, ma le whaletua, whaafetai. Ua whaonga ina le madua le tua. Mo le whaunga o le lua orua lima. Whaafetai. Whaafelo ai ma whaatalo whaatu, I se sunga I whaafea ngainga ma o tau whaletua. Ua mawhai o na tātou whelo ai le aso. Ua matanga o fie o na le alofa ma le anga le lei o le tua. Whaatalo whaatu fo'i, sunga I le pule aonga, Dr. Kalevavia, whapaia tu inga mala. Le ofisa o le aonga Agape Bible College. Whapea ali ima tamaitai whaiaonga. E le whaangaloina le tinao le aonga. Pastor Heather tu inga mala. O lau te talo, ua e mamanu tau mawhainga alo nei matama whanau.
Le ngata I lea I le songa mamalu atu mua mapule tu au ma la taua. A inga I le tai ma le va au fonuti. O le aso le nei ua whai e Yehova, tātou te oli oli ma fia fia iai. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. O le aso le nei o le taulanga whawhetai, and everything give thanks to the Lord. Tua tele lava nisi o te fia whawhetai e le nei aso. As the Lord, hallelujah. Mua mola o na o whawhetai le atua. O le na whaia le nei aso. Le atua wa o winu mali. Wa ai wa o maona. Wa e whaatula ia. Vi inga e whaavavau lava. Amen. Thank you, Lord, for this day and all the blessing you have given to me. Thank you for your love and mercy. And also thank you for your giving me the strength to get through today. Jehovah Nisi, the Lord, my miracle. Jehovah Rapha, the Lord that healed. Whawhetai lava. O oe lava le mafuanga wa outu la ia le neasu. To our principal and teachers, thank you for your unwavering dedication and for pushing us beyond our limits. You are not only educators, but mentors, guiding us with patient wisdom and preparing us for the challenge ahead. Mai o mātua na whanawa. To my late father, Aso Valipat. E ui ua whailangi le whaulaua. E mana tuan pe au ngarunga le leina whai mawa. This one is for you. I will never forget you. I always remember you in my heart. To my spiritual leader, Kingdom First International Ministry, Dr. Kalivaria Fapaia Tungamala and Pastor Heather Tungamala. Thank you for your love and support. Whawhetai le whaalinga o le whale. Ina oa o whale le ke mai. O le whiau lava na o whaalonga. O le malo. Le awa ta ua maa. O a le tama o le malo. Na o whaalongo, ma o tu mau. Na o whaalongo, ma whai. Na o whaalongo, ma o se taia. Lea ua whaapaleina ia. Whawhetai la o lua langolango, whawhetai la o lua tatana. O la o lua tulivai le atua, ua mawhai ai o na o maluia. To my KMI family, we are Christ Center. We are Kingdom Focus. We are KMI. Whawhetai. Siawe kale sia pele lo wanganga. E titi ai maini. Kingdom First Emmanuel is tamaki.
Siau tama whalenganga, ia Pastor ko Leo, Pastor Ana ko Leo, whawhitai la o tau te talo, whawhitai la o tau lango, whawhitai le ana pongi, matuli vai le tua, si tia atua o I luma, a o whea ngai, ma le tau o mawhauwhanga. Le pa ia, awalunga I le kale sia pele, tupu mai e, whale tua matausi, au talavau, ma le maave ese. Whawhetai la au tau lango. Whawhetai la au tau te talo. Lea wā e mamanu, le tau mawhainga. I le whātau sang. Whawhetai. Mātua on sio tō lua. Le fionga ia seiuli tau fia Samuelu. Ma le tina ia siusenga tau fia. Whawhetai la au tau te talo. Ma mau le mea tātou te nonofo ai. Ai whai mai upo le tusi, e le pu a au Yehova. O le tuli vai, le tua, le te talo, I le au atoa ma le pō. Le au wa whae aina ia, whawhetai mō meo malau. To all my siblings and my wife's siblings, thank you so much for your kind support. Thank you for everything you've done for me. And lastly, very, very special thanks to my beautiful wife, to my best friend, to my suitable helper, to my prayer warrior, and the love of my life, Ruta Asovali. And my lovely children, Marlita, Marinette, and Emmanuel Asovali. Thank you so much for everything you have done for me, looking after our children and our household. Also, thank you for making me a better person. And also, pray and fast and call to God on me when I am studying. E le whainga o fia le tau mwhainga. I take this time to say thank you to my wife and children for your love and support, for you believing me and praying for me. I honor you and I acknowledge you today. Behind every successful man is a strong woman. That's my beloved wife, Ruta Asovali. O te fia whaia se moni mau, e le whātau sanga o waonga. O lau moni mau, o te mali mau, e le whaiva venga o le atua ia tea. He is a miracle working God. Nau amata le lua whelua sifuruma le lua entono le aonga. Uma le tausanga momua. O mai le tausanga alona lua I le lua whelua sifuruma le tono. I le onga tu tono ala usava linga I le aonga. Ai tai aloa o I whawhita auki. Longo ina o le fōmai. Ia whaia se whaataletana noanga I lo mai. I le masino me le lua whelua se fuluma le tolu. Ana whaapea mai ai le fōmai antea. Taleni, you have cancer. Was stage 3 low cancer. Sa le mautonu le mawhawhau. Ona e la iti sia whana. E na o mātou fo I malu tōrua. O mātou olo I sa mōma.
O le tala le fomai. A misi loa ma tau sa ma sina e lua ia tutoi. Ua le ai so wha moe moe. O te talo le mui le tua. O oe lava o lo wha moe moe. Na uma le tananoanga. Fomai. Aso fitu i Hiulai e whai e lau tautonga. Na o ioe. Na o ioe, ma o tali tonu i le whai wā venga o le atua i antea. O te toi tūmai. O tali tonu fo i le mana o le atua, whai wā venga e te wha malo lo i antea. O te toi fo i mai. Leo wo o wha pe nei e le asole nei. Whai wā venga le atua i antea. Le tautonga. O le tala fo mai, fitu i tū lao lo te tonga. Na o te talo i le atua. Toi whafo i siaro manosi. Le tautonga. O le tala fo mai, e ofo. E le i antoa le fitu i tū lao le tautonga na ta. Ai o le taimi fo ina tau mai e fo mai antea ua te tau ai o na outo e tei mai. E pea ma le lima i tūla, pea le tautonga. O le matautia o le atua o lo au au na iai. O le tala fo mai, na lava le tautonga. Pe tasi le tūla, ai pupula mai. Ave au i le ICU. Le tala fo mai, ia e nofo i le ICU mo le lua masina. A o lo loto i le nantaimi, o te toi fia fo i le Agape wha umala wao. Ele i a toa se masina o i le ICU. Na o le tolu vai aso. Ai sena tu ulunga le potu e wha talitali ai, ma wa ai ai au e nurses, ma fo mai. Na wawe au ina, o le tala fo mai, e whaia si umina e i, se i tulou le malo le tua, ona e te lelo tautonga, you have an open sitch. Na o whantua tua i le tua, na o tala noa i le tua i teimi na o awai, tala fia, ma le tala e wha ia fei na ilo loto i le natai. Na le tolu fo iwa yaso na o i le ward. Ai fai mai lo te alu le whare. O lo nau ta inga lava. Ina ia o to e fo i e wha umala wao. Le ana tova ai, na o to e saulawa e wha umale tausanga lua. Leo wa ofi na wai ma le manosi, matu ina ai e le tua le toa i le loto. O te whaua wina le tolu ma le wha, le au o manu malo. To my year 4 class of 2025, we embark on journey together, not knowing which will lead us or challenge will face. We enter Malamalam Agape Bible College immature. But today, we live spiritually maturely, with knowledge, experience, and memory that last lifetime. La famalosi, mo siau tau sanga wha, o le ami sia o tau le vai. E au te tali tonu i lo loto malo wangam. Tātou te whailoa i pēr i talu sanga molia i le aso ma le aso. O whātu muina oe le tua. A o le fisili. O le ala lea mea o le aso. O le poto ma le malama ua e iai. Ia whao ngā. Se vailau ta maa whale nganga o lo whaatali mai. Lau e kale sia o lo pati mai.
Yeah. To all my fellow graduates today, what can I say? We did it together. We have experienced highs and lows, succeed and failures, laugh and tears. Mai Yosua momoa whaiu paiva. O te lei whai atu ea ia te oe. Ie wha malosi. Maloto tele aua e te whewhe. Aua e te matau. A wao lea li ilo atua. O loo ia te oe mea umalawa e te aru iai. E lei umalau tau whainga. Tasi lua ma le tolu, wha malolosi. Wai foi seisi o i tua atu o le malu o le tua e le nei aso. O mafau fau e sau i le ao. Sau. Sau nei loa e te tali tonu ai. Le wawenga o le atua e te tonu o le Agape Bible College. E te loa lava pe a e o iai. Au lau wha malosi mo o tātou umalawa i le nei aso. Wha malolosi. Loto te tele. Au o le whewhi. Au e te mata. O loo rua o pea maleri I mea umalawa e te aru ia. Praise the Lord. Hallelujah. Ia. Male. Vaenga muli muli. Mantai o ono whai upo e tolus fulma le lua. Tolus fulma le tolu. O le maua leo te fia ia ia. Ai o tomu wa isa ili le malo le tua malanami o tonu. O na whao popo ina atu ai lea e o mea malawa ia te oto. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Expand and influence the earth with God's kingdom. Expand and board of God's kingdom through preaching the word, teaching, equipping, and outreach evangelism. Tātou whamanalosi, tā lai le malo le tua. Poa tali tonunga, poa fo I mea lo tā lai le teimi le nei, wha o popo iei le whi awa le tua. Ia tātou tau mawhai, ina ia wha lau tele le malo le tua I le nei lalang. O le tātou wala le nā I malo. I le suafa, wha pele pele o Iesu Keriso, te whai ai le nei tau talanga. Amene ma amene. Ia whaftai ngā te sunga ia tā leni, a sunga ia tunia, ia mo le mau mātango fie na nei tai au. Ia e lei lava se mea le lei mau ngō fie. Mea le lei uma e i lava ona whawhita auli e whangata ia e tū mau. Whatau nuu lava le tūl wha moe moe. Praise the Lord. Ia amele tū lai mai iai nei tai au. You stand. Lo umunga e ngofo a. Ia whalo lo mai o au. Stretch your hands up into the air. Ia mai liula o tafe e uifolo to ai whaipa o mai. Are you okay? Ask your neighbor, are you all right there? Well, we're going good. We're almost there. Halfway. Le whai lewa halfway kako. Yeah, praise the Lord. Sauni lo loto, ta pena lo anganga. Ia lava no maulunga lea tuina atu sunga fo mai sunga Benjamin Williams, Penyamina. Ia mo se whamalosi mo tātou mai so patipati lea tua ni tai au. Tātou whailaunga. Ole on site. E tau folo mali atu le tau tinonga le to auma. Ia na fai tuai le stala. Ke lo e mafua na to te tau le no I lunga ao I na wa to na lanu. Ma o lanu ia o le nuanua na te whailoa le mātango fie sa autua fitu o le tua. Ua maulunga le ni aso. Ona e uia o le kalesia, o le aonga, o le malo o le tua.
ia e mau e ua na leai ainga na leai tangata ma le loto lo toi o loutou paia ia o le ale mea o le amawhai on whai e leo whai ngāluang me le mo le toi le whaafitai whaai o le talai a o le pāu ma lo lau finangalo e langolango le yaso ma le tātou whaunga le Keynote le mel nai ai le tātou pulkalama. Ma faula wa e lua nota o le piango pol nota uliuli pol nota pae fai ma Keynote. Ia e ngā lue fatasi le flat mal sharp to a maua leo manai o lau. Amen. Hallelujah. Fatumulia le fale ie. Tangata manua il taua e o maiama ave il frie. Nisi u tau whao ale mai mal mangalo, nisi mumutu vai, nisi la vei pulfana. O atu leo si fomai. Oi mai tangata leo mutu lo na au. Na vei il fanaia. Lai oi, so atu il fomai fai atu. Rale me te oia. Mai lau sunga il fomai. Te oi ono lo vai na vea il pulfana. Whalongo atu tinga na oilea. A tinga na oilea. A tinga na oilea. Mai lo il fomai. Oi talo fai. Vai. Aua e te tangi. Hei e whaftai le tua o teimi uma ngā e te langona ailtinga. Teimi ngā ua pai atu Yesu iawe. O whali ulfo mai o la alu e toi wala watu le mai langa oi muli mai e toi oi fai mai i. Mai fo mai e se mea utupu. Mai le ai. Ai e lofa. A fai lau talo ngai fai atu la e sumalie. A fai o le tua inga mele o le pai mai a tau te langona ailtinga. Fai atu la i a Yesu au al toi pai mai a. Talo sia i le tamai pai le au ainge e toi tinga. Nafi le tato sauninga. I le tātou banquet, sa unuai le sunga li tamal fale. Sunga le apostolo ia kuki. I se whiau o te iloa le fointo e la vea neilan talo. Mau au tu fatasia i sa unuanga al sunga le apostolo nafi. Ma le so. Ma wale o se mai tala. Le te mai tala. Le au fau. Ai alu e. Une e nau e fau so malo. O foi ne e nau e fau so ingoa. E alu malo mauti noa. La noa wa mai le tua ia te ele favau. Never try to build a name for yourself. Not even a kingdom for yourself. But always be aware that your position will never last. One day will go up yonder. Mana ia il forsanga nafi tau mai le son nafi ele ai se tua oi
lau ele le aistua au I whanua, le aistua au I tangata, le aistua au I taimi. O le tala le leia le tua. Tau te le mapolotu ai. Tau te le taulangi lotu ai. Pe mapotofi, pe taulangi tofi le ai. Nanga le upul nai ngā o te whanua noa ia, whamai o au o le whaunga o le mea ngai. I want you to know from me this morning, I never found nothing. But I was privileged to give him something. Te le mawanga se mea, te le isau ma se mea, te le toi alufoi ma se mea. I don't own nothing, you don't own nothing. E tau te whaftai le tua. Le ngol mele lewe vesi e tātou ownership. Mai le isi lotu ma tau o ngal mele. We own this thing, we own this thing. This is our thing. What's it? Nanga o ngā te la ngona ilti ngā pe atoi pai mai. Whaftaile tua I la wanoa wau mai eise mea tātou te access iai. Even though we don't own anything, but we are access to everything. Vai vaile le leio le tu. Amen. Whaftaitele lava I lau whau ni tau sanga. Ma tau tfoio le iai nai usom nai tu whawhine tonga malo. Ia ua le whaina fuata longa le liki la tau. Ile hawa ino le fionga le tua. Amen. Malo tau lava. Tau te mau bong bongini. Malo moui. Malo ke igi ko ui koe. Whainga maari e koe ni. Amen. Ma tāpure mo ho weiki. Malo. Koe umaa ka umatua mo tau whanau. Maro ke eiki ko hui ko tonga he mounga ki he loto. That is our motto. Meil tu spaia. And he went a little bit further. In Fijian they say salako wakalailai wakakolia kokloi kokoia. And he went a little bit further. Tongans, let's go forward. Let's fulfill the motto of our nation. Tonga, mounga, giheloto. Go for it. Amen. Hallelujah. It's not ours. Pileu tfafte tele al tamal fali. Sunga apostolo nafi, tatalo ne yaso. E reflect mai. Fa maoni le tua. Ile ngata tangata I tau te mafuta fai feau. Tato mafuta foi manisio suyo malo. Ya mais foi o. Te malim fai laungal tato tunu toful tangata malanga me alofa. Olo na sao il malo le tua. Tapo ingal palamal, tapo ingal insinial, tapo ingal fai faival, tapo ingal fai pisinisil, tapo ingal fai fatonga. Ai fa maoni il menga wa vatu le tua. E ava ile tua ile olo pisnis. Lau fatoang. O we ai mau il faiva. Then God is worship. Ile sei longa et saule lotu. En whainga lotu ai tele whamaongi le mea wabatu et whaia. Then what is loku compared to the gift? Whaftai tele lau sunga kuki. Nung whai no mais whamal se au matou te unga ia e pele pito la au le aunga. Stasio me alofa e lima iai me alofa. Ale ngang pa ia. Mo le ati na ina o lona malo. Hallelujah. Hallelujah. Ia whai ngofia ia lau launga. Lau launga o le tala foi le ile tamalole nga oti e fai Yesu e sau fafo. Nala ye fai tau ma fai mai. Inga wa sau fafo fai mai Yesu. Ta tala ia te ia tu watu ia te ia alu.
Release him and let him go. Amen. Hallelujah. Our business is releasing. Tau te leo su engako so le tau te o fai so o Yesu. You release tangata ya Yesu le mga o ngayo mai tangata. God's business is for us to go. Church business is for us to come. Ya mai malo to te o ta la ya fa mai lotu o mai ngai sa lotu. Hallelujah. Tatala ia ya te ia tu ya te ia alu wa me tatala. Tatala fusi. Hangi me nga sai sai o ngai fatau sang. Hangi me nga fusi o tu nga mau ma fau fau nga. Hangi me nga tata ia o pe yo ia nga tata ia loti. Pe ale lava tu pe o pili pe a tautuli mai taimi o la aunga pe a pisil traffic. Pe ale lava le pisin peng singi o lau ta vale. Ele fa o so inga o ngamea. Hangi me nga fusi o. Asol ngai fe mai le matua. Tatala ia ia te ia. Tuatu ia te ia alu. Tatala ngai. Mafua isia. Mafua le tau tinonga lenga fa yatu o tama lenga stage 4 long cancer. Lenga tau tino tu nei. E toi sua tu o le sa cancer. Ai vai e tu le ngol. Mai ua cancel. Ua cancel le tu o cancer. He can do it. Tatala le tu o le ie sa mai ai. Nya nanga I te iua. Tatu tusa malau tamalenga. La vere vai mamutu il pomu. Tatala ya te ia, tuatu ya te ia, alu fea. Alu lo ainga. First institution is the family. E fai ele tua mo se lotu. Ni le vala mo ele tua se fai viau. First institution was a family. Manga yero pinginga lo ainga. O fangau, o akiri, o afinge, uma pisupo per samire ko sua. Al fiule pamu lotu atil mai ka ape ko miki. First institution alu ai, your family. If I will fenga tuai le warning le tua il family. Te mawai fai mulmuli a malaki. Tatala fenga inga fau. La matanga vavenga Yesu na mata ile ainga. Fata singa le fabe ponga I kana I kalea. E fai u foi mea le tua. Il fai ponga al tamai mamoe. Malona faltua. Ole ainga. E alu I fea al tamalea o talaifus. Tatala ya te ia ame tala kala fusi ere nguku fusi nguku pepelo nguku mui nguku amu nguku fai fusi ere nga fusi mai kala se fuka fenga me ke u deanga nguku fusi ai le ulu fusi ai o fusi nga le mami ka ai ka wa vai ya alu e fala fauma. Kuya ke ya alu la inga, alu I wo, alu e au me mai, alu e la ko masangi, alu ka ya mere o kupu la me, sa woki ale wo so fafo. Fa po mo me loki, fa po ka u e loki, fa po pong side me la oki, malulu loki. E fa fo saying wala woki su so fafo. Wow so loko. Wow free. Wow malau whakau sanga. Leo maulau kikiri. Amen. Hallelujah. Ai alofa mai lau sunga fo mai. A whai ora sa inga lea.
Kai miu mai pai mai Yesu ia kia. Kira ngonga ai kinga. Ye fai akulai. Kamal mole au al koi pai mai ia kia. La tok talo. Lo matou te mai o ile lang. Pai mai ai se pai. E ave sail tinga. Tinga ai mafaufaunga sai ti ai. Tinga ai langona e fusfusi ai. Ne mawai sa loto. Mai e te talaina fusi. Mai fatanga i matou te o. O se ta watu le merelei wa e faia. Ia matou o mainga. Ma e matou te masana. Na fesoso an maila u fio. Ia e lai leo o ina o au fionga. Whaftai nei fale. Whaftai le hola nafi. Vei ia mea mamori mau. Alu la upu e sele lau saito. Na matou matua le ili fasaito. Whaftai tele tama. Ia manuia nei whaunga. Ia manuia foi lau fia. Lau suafa Yesu. Amene. Ia, manuia nei aso. Ia toi whamafa mai eilo, pati nei tai au, malupu matango fie. Pon sao noa ele sunga fo mai, pon whaau tato aonga. Ia leola wa tato tau nuu mai foi, ia I se tasio vaenga taua, le tato maftanga. We are now moving along to the presentation of our degrees. Ia e tato te leo atu la mo le I le vaenga, ia o le atu ina atu mo le avanoa. Ia le sunga le whawhengenga, ia sunga ia malele, ia o ia o le te uoloa le tato aonga, ia o ia foi o le taitai o le maftanga le ka le sia Emmanuel tone o kilangi nei, ia maiso patipati, sunga whawhengenga malele Isaia. Patipati atu peo au. Patipati atu, mo le upu o le tua. Hallelujah. Come on, give God a big hand of applause for His word. Nothing but the word. Au fau fai tangata ngai ukafukafa ngai fa longo le upu. Tell the person next to you, did you hear the word? Fai lo. See the same message, eh? At the end of this year, remember that word? It's time to release. Tato o mai le taimi te ilo leva na e tali ai. Taimi o tato faunga. I believe that now we are close to the moment that we've been waiting for. It's our graduation time. Ia le li fo ilo le vi inga le tua. Fai lolo leo e fai mafonga tau mamolo sunga pule aonga. On behalf of ia Malamalam Agape Bible College, Auckland, Principal Dr. Fapa ia Kalevaria Tuingamala, whom has confirmed all our graduates this year, 2025. So I would like to say, well done. Avisa patpati vile tua. Praise the Lord. The Ia Malamalam Bible College graduate ceremony marks the elimination of hard work and also a good efforts from all the students from year 1, year 2, and year 4. Year 1 for certificate of completion in biblical study for 1 year, and year 2 for AA or Associate of Arts in Theology for 2 years, and especially for year 4 for PA or Bachelor of Art in Theology. Come on, give them a clap offering. Well done. So ACI and Agape based in Hawaii under the supervision of Dr. Yeti Manyo, and also the IMAPC or Malamalam Bible College based in Wellington under the supervision of Dr. Benjamin Williams. I am very honored and so blessed to present to you all these candidates, year 1, year 2, and year 4. Ave sa patipati vele tua, pamanuia le tua sunga le na wauna molana saunoanga sunga Dr. Benjamin.
Hai lei talieina ma le whaaloalo ma le nganga whaftai le au whau o le luafe lua sul ma le lima e au kilani nei. Ia vele nei awa noa e watuai se nganga whaftai. Whaftai tele au kilani, whaftai lo tau au, whaftai lo lango lang sua. Ia i upu o le tunu. Masani o na tātou whalongo iai. E tua ano a maa ia vai alua. Mal tala foi na e fia fai atu aul nei taluna mata tātou aunga. E whalangolango mai a e fai au kilani matua sivi. O le ai ia Malamalam Bible College in New Zealand. Mai ai si o tātou tamai a keti ma palepa. Alo le vai ngā le tātou so au auna o lo suatu le sunga ya tiale le lava mai sita. Se iro ina walau le tua ya keti. Tu nā tu le ngā luenga ya tiale. Tu lai mai le sunga ya whapaia mheta. E tō le pulou i lau tau aunga. Ma le asol nei tātou te o ese alo i ai. Ma i lalo le whamalu sa tātou nofono whai as an extension. Le umbrella le Agape Bible College. Tau sang fau la kick off ai tātou. I le toyo tātou as an extension. Ala o saoar tātou. Me le mo le toil whaftai. Iai nisi mea ia o le tau sang fau. Leo iai se whailonga sa mafo fau. Ma ne pena iai se whailonga e whai matrofi o tau ni tau sanga. Ia e on sai. Whail te talo, te malo leanga mutul vai. Sau nia foi le tua nisi mea al whaftai, nā lua al whaftai, lo i nei le CEO, whaftai au tau tāl sanga, le i utuvao nau tau molia i no si mai i Amerika, ia leo foi mai, whaftai o leo whamalolo, ia, ai talo pia ina ia whauau le whamalolonga. O le vali lei, runga ia eti, o le sa tātou whaipaanga mo le sulu lima tau sanga, te eo mai le asol nei, o te tula iei malo whaalo alo, e taliaina le tuina mai alo i o le whau, o le tau sanga le nei lua afe, lua sulu ma le lima, ina ua hausia i la tautongi, pe yon whatulanga ina, e manaumia, pe o le manaonga o le tātou Credit Commission International. Me lea tātou ave se patitele vi ai le tua, pawheloa i alo ia leu whau, lua afe, lua sulma lima, i le suafa o Yesu. God bless. Ia lele, ai le i tuina atu le tō whine a Kathy, ia mo le wina o i la tō whamuina ni tau, ia na sina fulanga lava mo le tātou mawhtanga whamun mole, ia o ai sila i lo pukalame vea whai o ielu pukalame a whai le, ia o le e ei lava le teimi wa tō whaina mo le whaolanga o tātou au whau, whamun mole lava, so mo le teimi la lea, o le a tuina atu ai ia degrees o le tātou au wha mole si tā awhi mai tātou a inga. If we can hold back for the lay presentation, there will be a time at the end. E ei le teimi I whai unga le tātou sauninga, e wha ula ia tātou au wha u. Ia e mole nei teimi, e le lei lava tuina I pēle ava normal o tātou au wha u, e lātou te suma iai, talia lātou certificate, ia po e lātou ata. Kanga le po le aka, kanga fo ilo
Wala o mai ai malo pati ai ta ofi mai tato le whaolanga le tato maftanga whaamle lava ma le whaolo lava ua umana to whaina te mwhai unga le tato sauninga ia e whaolai le tato au whau ia ai wala watu ma le whaolo whaamle mole tato malo whaolongia pe mawhain tutu la imai ia e whawhelua i lau whau ia e tuna atu tu whina ia Kathy le tai au. Before I present the degrees, can I please call upon Pastor Ben to present the certificates to the graduates? Certificate of Completion, Agi Bureta from Alofa Tunoa Pentecostal Manurewa. Certificate of Completion, Bafuti Fayalofa Ata from Crossroad Ministries, Faith City, Manurewa. Certificate of Completion, Fa'alayo Vaisulu Fruin from Kingdom First Ministries International, Emmanuel. Certificate of Completion, Valasi Jr. from Victory Shout for Jesus Ministry, Manurewa. Certificate of Completion, Fiteli Lemana from Worship Center Christian Church, Mount Roscoe. Certificate of Completion, Ivano Lino from Solid Rock AOG Papakura. Certificate of Completion, Tu'utu'u Matamua Su'a from Christ Kingdom Church AOG Auckland. Certificate of Completion, Luisa Papali'i from Real Vine Christian Church, Otahuhu. Certificate of Completion, Semi Tonga from Christ Kingdom Church, AOG, Auckland. Certificate of Completion, Lanuola Stowers from Kingdom First Ministries International, Auckland.
of completion, Tina Toleafoa from Kingdom First Ministries International, Emmanuel. Certificate of completion, Julie Tonga from Christ Kingdom Church, AOG, Auckland. Certificate of completion, Suitini Tuingamala from Kingdom First Ministries International, Auckland. Associate of Arts in Theology, Talawali'i Junior Siufanga from Grace Samoan, AOG, Mangele. Associate of Arts in Theology, Jervelin Natuitasina Papali'i from Real Vine Christian Church, Otahuhu. Associate of Arts in Theology, Fuilima Pisone from Prince of Peace, AOG. Associate of Arts in Theology, Luca Pisone from Prince of Peace, AOG. Associate of Arts in Theology, Naifoa Moapi Sau from Siitia Keriso, Samoan Church of God, Manukau. Associate of Arts in Theology, Eric Filemoni Yonatana from Livingstone Evangelism Ministry. Associate of Arts in Theology, Julian Tunumafono Saleh from Kingdom First Ministries International, Emmanuel.
of Arts and Theology, Yosefa Yosefa from Jesus Soul Mission VOC. Associate of Arts in Theology, Rasela Manua from Prince of Peace AOG. Associate of Arts in Theology, Meafo Girisimasi from AOG Church of Samoa, Otara. Bachelor of Arts in Theology, Miriama Mua Afualo from Papatoetoe Samoan Assembly of God. Bachelor of Arts in Theology, Taleni Asovale from Kingdom First Ministries International, Emmanuel. Bachelor of Arts in Theology, Solofua Ioane from Siitia Keriso Mangele. Bachelor of Arts in Theology, Moimanatu Girifi from Prince of Peace AOG. Bachelor of Arts in Theology, Boasa Fa'aoloanga Ngaluvao from Matangofie, Mount Wellington, AOG.
Arts in Theology, Paulo Malai from New Methodist Church of Jesus Christ, Mount Albert. Bachelor of Arts in Theology, Sao Malai from New Methodist Church of Jesus Christ, Mount Albert. Bachelor of Arts in Theology, Moileoi Toleafoa from Real Vine Christian Church, Otahuhu. Bachelor of Arts in Theology, Fa'aleo Weli from Ranui Samoan Assembly of God. Ia tai whamafa mai ao nei tai au ma tātou whau tausanga mua tausanga lua ia ma tausanga wha whaftai foi tātou malo whalongia ia tātou alala mai lalo ai la tuina atu lava no le sunga fo mai ia Pinyamina ia mo le si foi vaenga le tātou iai. Ya malole on sai. Toi titi a uma. Tule atu malo whaaloalo ona le umaea ona tau au ye certificates. Ele ngata le Certificate of Completion, Associate of Arts degree in Theology. Ia fa befoi ma le Bachelor of Arts degree in Theology. Toi tasil tatou suile toi o le presenting al tatou whailonga o le Honorary Doctor
mo se tasio sui o tato lau mua e o kilani. Ia o stasi foi sa tato nuti mea fatasi. Ai leon fa Malamalam atu le vai talea. Ia maua iso tau si le fia. O le Accredited Commission International. E mawhai e lona malosianga. Ona award ia doctors e tolu. Whafonga le mai. E mawhai e le Accredited Commission International award le doctor e tau o le Honorary doctor. Lua e iei matau pue ave le Doctor of Divinity. Ha mai a foi matau pue ia. Ona mai foi leo le doctor. A lona tolu. O Dr. Mulmuli lea, o Dr. le tau o PhD, o Doctor of Philosophy. E mawhai foi le Accredited Commission International, o na tau ao, pe a uma na mataupu, whātulanga ina, ia matua whai atu iei, mataupu le Master, taupu le Bachelor, taupu le Associate of Arts, ma certificates, nai ala yunga maua le tua whainga o tongi e anga vaai loa i nā foi doctor. So le mele ni meneu a sininisi po le ale doctor o sunga ia pen o lo iei nisi na mui malai ai o le mafuanga ona ele i requesting a nisi na mui malai le doctor lea. Va be mana mia oi fa tala no mai leo le ofisaulu I o ia na mafai leo na tu nai o au e vele reference ia matapa mai ia so soni fa mau ni ai uni ngā luenga sa so soni le yuso e atia e fa pe foi le tol sul tau sanga o langa service. Ia o le sunga ia penta ala. O ia leo lo teitail tato prayer for Israel. It's a movement that helped our mission. Hallelujah. Ia mau ia leo sauni ina ia tau au. Ia ile tokta lebe ngau whai atu. Le honorary tokta tuina tu ia te tu sa mangalu nga fai tau sangol service ne te wa silingia lenga umangi foil mea ya ngungulu foil le mea ya ala ngungulu ongol le Malamalam oi ya ngai fa pele le se me ya u ani se manga al doctor foil fa ya na matau pu le se me ya ai manga ya le ai mga te no foi fatali ia I menga te se meu iai ai e mali ole a onga le si ai mele accreditation e ola to malosi ile awarding o doctor ia wo Malamalam la tato ha e we nei te wo tu ai ta pe fa tu singa faile iai I se me ia lo po ha Ua fia la. Ia la tatou tu lai whalalo. Sua tu sunga ia pen e escort mai e naionalo. A escort mai sunga ia pen. Tala meleo nga au ilunga maua. Mal sunga ia whapai tu inga mala. Whae ina lo na kola. Ia matu inatu langa certificate. Ia mai se o le swau mo le whamalolonga. Faltua o pen e whatali mai Ilalo pe a fiu mailonga li ilunga talia lana failonga. Ia mai alon fatalo foi il VIP talatu au ilalo o le faltua ia Maria e faula ia matoe suai le veli songi ai matoe fai poi wa this is once in a lifetime pese lo ia ile mamalu o le tua ile menei. Surely the presence of the Lord is in this place. Mangayale request el fifau, manau inayunalo, escort maingaia, le lo polale finangalo le tua, ayavala mai le tua ya teia,
e mana tua e sian whanaul nei aso, ma whai malu I tau o la ola tau iwi. Pese ia le tātou pese, hawa noa e tu I nātu, e scored mai ai il tātou uso auauna molona whaunga o le fomai. Te pese whalua le tātou pese, whai eila u whai pese, surely the presence of the Lord is in this place. Ia pese mai uma tātou, o lo iai lima malu o le tua I lume nei, tō mai seisi ia. Pese. I can feel the rise of angels' wings. I see glory on its face. Surely Fakalofa mai. Fakalofa mai so. Olo ia ile mamalu o le tua ile menei. Tula e pe mal falo avala winatu le tato kola sunga ya fa paia ma so son mai da sunga fa paia Ave voio na tuinandu le sungal foma ia fa paia na tau aina ia le certificate po le failonga o le doctor e le sunga pentala il ni tao Ave sau pati e maulungai le veinga o le tua tula I pele usauauna ia e tuinatu le nei avanoa maulunga se fai se talo mo le tatou fomai walauina ma le whaloalo le tatou usauauna mai le Assemblies of God sunga I le sutetai am tafala mo tatou talo Wala foi le fai ngā luenga, whae au tau lima I se tātou sauau nam tui nātu alu ma le manuia. Suafa o le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga paia. Whae e ai a ao au na tatofi, au a mātou wala au atua nganga paia e. A fio mai ai le nei tu aso. Se e whapaia, ma e whāuu lau au auna. E meise o lau whamanuianga ia te ia mai e lona tumuai. Se i o I le lofi o na ao. Whaafetai le atua I lau whaea. Whaafetai lo wanga le lei au auto thinga mātalasi. E ofo ngia o mātou loto I lo le lei. Ma lau whaasino manga le atua.
ua mātou moli mawina i le nei aso. Ua mātou tatalo whaafetai wa e sausauina i le mana o la wathio. Le atua i ai lau whaunga e maise o lau whaamanuianga i lau au ia pēna nei tu aso. Tui na atu le atua lona soitua e auna manga lue pēr mo la wathio. Whaafetai lo wanga le lei ia vi ia o Yesu e whaavavau lava. Amen. Malova tai. Surely the presence of the Lord is in this place. Te pese el tato pese. Suatu leo le. Sunga il fomai a pen. Fa feilo ai se ona faltua. Fa ula. Ave leo stato pati fatasi. Pati pati ai le lofa o le tua. Tato te le lala i lalo. And His blood. Ave spati vi ai le tua. Hallelujah. Ya. Talato tato au le usungo il fomai mal filtua. Of the Lord is in this place. Ya, liulo o tafa fa talo fa yai, alala mai le lalo fa aftai, tail tato VIP. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned through it all, I've learned to depend upon His word. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Saloa mai ale la uvaenga lea ia ona tuina tule fai uele academic teen au tato ia ilmo malu le tua tula ia ilunga lau fau lava matitoia fionga le tua sautou whaarongolongo iai whaafonga fo i lau fia au le fionga le tua te fia na ona tauloto lava o le matai o sfumartasi o le fai upo sfumartasi ma sfumarlua o lo iei fitalainga i Yesu e whapea mai lava i le taimi o Ioane le papatiso le tau whaoa i le malo se i o mai lava i le taimi nei ma o lo a vea fo ia i la tau o e tau whao awa na vavalo mai lava le tū la fono ma le au perfetta se i o mai lava i le taimi o Ioane. Pupu ua se tala o le judge na ona whafangu atu i se mewa umana o ina i o tau. Au tau o tau mawhai e tau whao mea o le malo. Ke le o tangata e tau whao isi mea e le kau whao ar merev mai Yesu. Tau whao le malo. Tau whao mea o le malo. O le taimi lewa tatu i, o le taimi o le tufi tau whao mea o le malo. Au o le tau whao tau finga. Au o le tau whao e kalesia mai ngoa po i ai lava. Tau whao mea o le malo. Nei ei la unga o le malo. La unga i mata upu e lima ono fitu o mataio. La unga nai tasi sa whaifo i Yesu i lalo o le whanua langu tasi le ruka mata upu e ono.
tau whao le anu whale o le malo, tau whao le loto salamo, tau whao le loto maulalo, tau whao le ola au auna, tau whao le ngalue ma le loto mama, tau whao le muli muli tai. Te le tangata o le whia le mea, ai whaafitai o loa o mai le malo I nei vaenga taua. Tufi tau whao le malo le tua. Ona tātou lolea o fia mai le tua. Langa moni upo Yesu. From the days of John the Baptist, the kingdom suffers violent, and the violent men seize it by force. Because from the time of the law and the prophets, they were prophesied until John. So I believe when we go outside of John, they're just reference, but that's not the message. The law is not the message. And all other secondary messages are not the message. The main one, according to Jesus Christ, is repent, change the way you think, for the kingdom of heaven is at hand. Tonu po le mefo ile tua ye ona tufi tau fao tanga tele malo ona bise I ese ata tau me I tau fao ma ave ese le me le tu tau tau fao pe ona fa fonga I nei aso me lea o le fai talo fa lo lo mai o I fa pe mai o ao pe nai te sauni te lia se me fa pe I luma ngo me le nganga e pue le fa tua a fai la la tau talanga a umo la bela I receive it. That's faith. Le tua mamana fai au mosui le fai ngā ruenga o lala tu ilunga nei mai o lala mai lalo I no foi lalo le tua ma tau te talo ina ia lo fangia ia fa malama mai pea I le au fau e mai soi ma tau uma o e lava o Iova o lo no foalii o le langi a o le atu lau o le me tuai o ao e le mawhai e le whaavavau na whaamatala au iliina lo poto, lo mamalu, ma lo mana ma lo alofa tu noa. E a fua mai a te oe na whaia foi mo oe. Ia tū maulava I a te oe le vi inga. Le tua whailoa wala ia I la tau nei. A o ia I la tau o mangala. Ma tai I la tau I le memoni. Father God, as I'm standing here today on this altar, I pray knowing that you are God all by yourself. You are Jehovah, and beside you there is no other God. Eternity cannot fathom your goodness, your mercy, and your wisdom. For heaven is your throne, and the earth is your footstool. Glory be unto your name. Lord, I pray, representing all your servants and all these people, extending their arms by faith to these people, that you will show them your ways, teach them your paths, and lead them to the truth. Bless them indeed, O God. Rest your capable hands upon them, O Lord. Enlarge their territory of influence for your kingdom. And may your hand protect them from the enemy. In Jesus' mighty name, say, I receive it. Amen. I've learned to depend upon His word. Yeah. Depend upon God and His word, amen. It is the truth and the only truth that sets humanity free. Yeah, leo tato omele tato special awards. So Jeremiah 17:7 says, "Blessed is the man who trusts in the Lord and makes Him his hope." Jeremiah sulfito fai pufitu am iele tangata ole fatu toya Yehova. Ole wo fai Yehova mona fatu tuanga. Amene. Ya ai lawina tatu failonga fapitoa o te wala watu malfalo lo sunga pasta pesta bem fai ona etawina tatu failonga fapitoa from mole lava. As academic dean, it is an honor to present the following recognitions on behalf of the faculty. Ole alawina failonga le top 3 mole fasenga lua, male top 3 ole fasenga fa. Fasenga lua
O lewa mawina le tulanga tolu, ma le whailonga e aonga fua ma le tolu poloka. GPA score 3.63. Jervelin na tuita sina papali. Malo lava Jervelin, malosi. Well done. It's not easy. But you made it. All glory to God. Hallelujah. Malo lava tawivi, malo lava famalosi. Ya, ole wa mawaina le tulanga lua, ma le whailonga e aonga fua, ma le awhatau sanga. GPA score 3.71. Julian Tunumafono Sale. Malo lava Julian. Malo lava tawivi. E uina pisi ngaluenga e tamawhai lava. Malo lava. Malea wa mawaina na tulanga moa ma le whailonga ma le skolasipi e aonga fua ma le sausanga e tasi I le wasenga BA. GPA score 3.78. Talo alii Junior Siufanga. Malo lava. Beautiful testimony shared today with your speech. Well done. Tu mai lo patina vi ele to nei taiao, malo lava senga loa. No tofa malosi. Vi ia le tua. Ona o mai le senga fa. O le wa mawaina tulanga tolo, GPA score 3.63. Pastor Moileoi tole a foa. Malo lava. Malo lava tam fight. Vi ia le tua. Praise the Lord. Lewa mawaina le tulanga lua. GPA score 3.79. Miriama Mua Afualo. Well done, sis. Malo lava fa malosi. Ui umalmanuia lo to tamfainga. Vi ia le tua. Malo lava, maleo mawaina le tulanga moa. GPA score 3.81. Taleni Asovale. So you can see there's a very small difference between these two. Malo lava. Vi ia le tua. Te mai so pati na mo senga fa. Malo lava fa malos. Amen. Ona fai ule tato fai longa muli muli ole Principals Award. Moli fai longa ole Overall Student Award. Ole nei tamai titi aonga sa matalona BA ile luafe sumal fa 10 years ago. So I fo ila ia ole nei tamai titi aonga il natau sanga. Manao e ma sa nau fo I fa uma pelo na lua sumal fa mta upu. Alo uma na avelo na tolu mta upu le luafe sumal fa. Vale nau amene. She had that desire to still do it. So she had completed 27 subjects in the BA level, above and beyond. And lela wa filifili lau le faletua ya fa leo weli. Well done, mama. O ya foi wa ve masetina o le aonga. She's like a mother figure in the school. Aloha lava fa malosi. Her decision to continue was a decision made from personal conviction
and speaks to her discipline, commitment, and love for learning. Mahalo lava. And some final words from me. If you're a young person, if you don't know the Word of God, come to school. Okay? That's the best way to know the Lord. Hallelujah. Mahalo lava tato fa le afau sega momua lua manifa o vi inga fa foi le tua ona Yesu. Amen. Amen. Ale tu ina tu ilana ona mo le fa wina o le tatou sauninga. Tu la ilava tau ona u fai ale tala lea. O ila tau nei sa ngā lulue ma le le fa alongolongo ti ngā. Ina nei tau sa ngā toa. Sunga ya malele isaia. Sunga ya pesta vai. James Saipani. T. Griffey. Marfalatua ya vai loa. Sunga ya Mike Beretta. Sunga ya Jack Roberts. Sunga ya La Ulu Pulfou. Sunga ya Lucky Asa. Sunga ya Ben Ta'ala. O Tamaita ya Lisi Tovia Tuinga Mala. Kathy Isaiah. Maisa Fo'i. O le Tamaita ya Deborah Asa. Ia Pape Fo'i le matou fai a onga. Sa tauna mata i tausanga le nei peitai ono le pisi ngā ruenga o tamaitai le ia Sarah Reed ia ili wha moe moe o le a tu mailona tau au i na tausanga o leo a wanoa o i la tau nei mo moli atu ia i lau wha aftai tele lava manatu lava i le ise mem whai au nei malitina pe ana whai ia le tu mai o tau au le ngata i lea o e sa ngā rulu e le ofisa Len Reed, Pape Fo'i, i la tau uma sa ngā lulua i le ofisa o le aonga, ai maisio le wainga o le kāpaka, te li tonu, tātou uma au auna tau si mea le tua, e le ise pūlou, e ave ese tātou pūlou uma, e tasi le pūlou sa tātou ngā lulua e ai, na o le pūlou o le au auna tau si mea le tua. O le fua o lo tātou ngā lulua e ai lalo mo Yesu, le asa sauno i le apostolo o le fu'a le atua a o le visili a ulamawia o le ala le fu'a le atua. What is the flag of God? O te talitonu o le tanga vai o le malo o le tanga vai le ale atua o lona malo o lo iai mea umalava o lo tātou manaumia o lona winga o le tala whaafitai tele lava mori foi la whaafitai o lo ilunga ilsunga ya Reed, Charlie Reed ia ma le board ale tātou ngā ruenga i Papa Toe Assembly of God ia mo le whaavanoina pea o mea tau tino le kālesia o inai le fionga le tua le mātou talo ia whaamanuia tele le tua mai se fo sunga i whaafengainga e kālesia fia sunga i tai o e kālesia i loutou tari tonu ino le ima PC au kilani e o ina ai o tau alo ma whanau o te folo atu. E whai masui o le mātou komiti o aia le nei a onga masunga i whawhenga inga. Mātou te muli tai lava i le moto na whaali i lana uona fo mai. Unu whale mai i a o ina. O tau alo ma whanau o le mātou ngā ruenga whai o le tā pena i la tau ma whaupenga. A o le leisi stepu lo la tau wala uina. O le mele nai whaali e lea tua i o tau sunga o le mātou talo ma le mātou ai o inga ma le a o onga i a la tau i o tau loa fo'i ma le loto maua lalo e submit ma tau tua lea tua e ala i le taita inga o tau mātua whaale nganga se i toi mai sau pati i lea vaenga whaaftai tele e mori foi lau whaaftai i se o tau lua te tonu fo'i e le whaingo fia le mea ia o le sau i lea onga luatu ia e whaaftai e le mwhaina whaatamala le teine o le motu le whainga o sau mea ai ia e maise o la ei fo'i o le auli ia whaia onga sunga i whaafenga inga au ai malo al te maloa
le ai minoi le le tina ia e le mawhai ona atoa awai tele a tātou tala e whapea o tua atu o se tina o se tama o loo sao whai mai ai le tina ai mawhai whai na usui e uia o au tafo o tama o loo i ai le whatu o le tama o le tina lea o le melea o te fia o te le inofo i lalo o lea ua whaatangaina o le CEO o tātou ngā onga uma le imopisi ia o te whape atu o tātou whaia onga uma lava ia sa whaia onga o lea o le ato e o maia tātou CT TC ia whaatasi e fo ila ma le to lua o whiriwhiri lava lo mātou komiti o le tamaitai le ia Miriama ma le sunga ia tā leni ia ono lea lava te le tātou ngā ruenga e mana o mia lava se au whai ngā ruenga ono Iesu, amen. Nā tui lana uonga. Ia o tā pena maia le tātou aonga le tātou pese o le avanolea la tui nā tui le CEO le tātou aonga ia whatua ia Simotu ia mo sana saunoanga ni tai au ai umololea ta pena mai tātou aonga whamin mole mo le tātou pese. We're almost there, family. We're almost there. Kango whai whilo tua oi, koe kiki umara kou, whai māloa alongsai, hold on for a couple more minutes. Ai lela tui nātu i le whaletua po le tātou CEO, Pastor Simotu Williams. Ia, vi ia lava le atua, whaftai le atua le nei tai au, whai uman manuia fuafuanga uma, whaftai fo ina iok tamā, o lo alala tu lunga i nei, o no le onsa i nei tai au, vi ia le atua e mese fo ina i whatua lo tapu hai mai. Ai o le atua la utu lai o nao, mo mua le amata tu tato TC, talwai o ngale, transition le wa ye tato, le walu sa o tato le accreditation, e le te ui tātou le extension o le mea lea o le mawhai ai na present lau TC ma o le mea fau i le lai ai tātou o le awhailo application le awhai na el vaenga le wa umanga na teach a le vaenga fau e toi o mai tonu o ngā oisi e wa requirement ina ua whailo atu le application le tātou eisi ai a o ia melika o si mai ai whaftai le tua where anyways. This is a God that we are serving is a God of miracles. Amen. Na fai mai le tala for mai nei. You have to do your 3 by best. And God put in my heart. And I say to the doctor, sorry doctor, give me a chance so I can go home and seek my Lord. Lela na laina. Faftail mo ni mau. Lela na fato asau 2 days ago. Ono masina wali fafu. I saltalil for mine. No need for bypass. Because God is working in His mysterious ways. And He heals my body. No fire for ile awana. Pawal me ya fa tete ai o lau tu ma lau tau sala. O wane tele sa erne chialu. O te fafta ile tu al neta au. So tato sisila. Elenka kotisie e faia i nei. Ai o lo sa oni mato conference every 2 years or every year. E faia le conference mo pleskenye principals, teachers and administration ale aonga. Fa mole mole tato au kilani. Tasi ale me ale pa ula kiki ai au kilani. Ole awai me ale tato aonga. Pawala la to sanga wa uma e mo ia le fa ngoi mai au kilangi but we need you to come and messel transition fole la ia tato fa mole mole au kilangi al watu sto sui ina ia fa ngo fie me uma onga o te malo ale Dr. Shield de tau du uma la stofi e sawe ba ai tato wa onga ma va ai me uma pa o me uma lava o uma na pasia uma na avel application onos fulu ia mea tau na fai ia leo o umana kava umana mea o le vi ingal nai le tua mea la le whaftai au tato loto le tua sa au alea mea au na malfifi le bu ai ai lava te mi o le tua
e whaea ina ai tātou e ala lea tātou o saolo le accreditation ma o le vi inga nā whafo i le atua. So tau sanga la nei e host in New Zealand le conference le la whai next week wa lewa ngai lunga flyers wa tau fo ngai lo uma whai a o ngā au ki lani ma o ngā uma a tātou e Australia ma New Zealand ma Samoa. Dea fo la wa iei nei tangata lo a ngai mai tono le conference lea. O le conference nei e mana o mia ai nei whai a o ngā pule a o ngā presidente a wale a ngai lumo tātou a o ngā. O la o tiute le whai va ai tongi o a o ngā va ai uma mea uma a wā le whaale leo whai a o ngā ma le vao whai a o ngā i leisi whai a o ngā le vao tātou presidente mpule a o ngā. Ina ia wheoa i mai fo ina i tātou whai a o ngā lo wha mea lo whaina. E paua nei o le a o ngā ele o i lalo se e kalisia. Whaftai le sunga i a kuki po tai tai o nei tu. O na paua nei o le a o ngā ele o i lalo se e kalisia. E tuto tasi a le IMAPC, le la sui tātou ingoa o le IMPC. I tau sanga fau pe au lia toi le ola malmalusi. Me foi le tau sanga tuai. Ai va ai foi tangata ia students ia na laulauina o lato tongi. Ele tasi se ekalesia. Ele na o le ekalesia, le eime le na o le ekalesia, le AOG. E alu so se ekalesia. Langa o le manu lauti ngā o lo vavai atua i lumo le atua. Ina i ta tala le avanoa mo tangata o le malo le atua. Ia lona ma o la o whamatalanga muli. Na tu e whaise la whonga Ceremonial conference pa langa o temi o ulofa fo o vela whala. Ai o la o whamatalanga muli. O lo iai tato Holy Land Study e whamalo siel tau sanga fo. Talua tato ia a onga e a onga i mea tau tu spaia. A o oi Israelu e te whaamauni ai mea o lo moli mawina le a fionga le atua. O le mea le a whaamoli mole tatua onga e ieri tato Holy Land Study o lesi ngam ta upu e te alu le trip lea ai tu tongia i nei lau pili e le avea sau pili se si mea e tongia i lau waonga a e alu atu le Holy Land Study le ave tausanga uma ia ona maua leo am ta upu pe lua pe tolu e alu ai lalo pa o lo iai le vaenga o lo whatautaia le tūlanga ma o ifo i a Timoteo Williams o ia nala va ai le vaenga le ta o le Holy Land Study. Ia Paulio sa whamatalanga ne yaso moli atu lo whaftai tele nei i tu la i tatu a onga whaftai fo i lau sunga mo le avanoa tu ina mai i le suafo Yesu. Amen. Ia whamafa mai au ni tai au whaftai lava le sunga CEO ia mo lana saunoanga ni tai au ia la tuina atu lava noa sunga taleni ia mo le tato aonga ia mo le tato pese ia a umalole ia ona tuina atu ai lea ia le sunga le sui taitai maftanga la Assembly New Zealand ia sunga mta fala ia mo le talo fai o el tato maftanga nei tai au.
Message
ia le mana Fatungu mai lo wanganga Fama fana fana Tamtai oe i le porama Oe o le atoanga Ele au a wharea O le launi ua tatala Ele whano se tasi Wai a te ia le mana Atumu mai lo wanganga Pama whana whana Samsai oe i le wholanga Oe o le atoanga Whale ia o ina Ma whaau ma ina Le te au holo na malo Ia lango na ina Ua wala au mai o na so'o Ia tasi o le loto Kusi ai le mana Ma le mamalu O le atua poto Whale ia o ina Ma whaau ma ina Le te au holo na malo Ia lango na ina Ua wala au mai o na so'o Ia tasi o le loto Fusi ai le mana Ma le mamalu O le atua poto Heads up to learn Go forth to serve The message of God's kingdom is to be heard. He's calling for you and I together in one body, secured by His power and His glory. Secured by His power and His glory. Secured by His power and His glory. O tātou wholwholanga nei mo le tātou aonga ia ili nei tai au toi whaftai atu i le malo whaalongia le nei tai au e masi fwoi maawe ese ia o le sunga i whawhiangainga ma whaletua e kālesia taitasi o le au au fia potopoto le tātou malu nei mo le mawina le whaunga le aonga i le nei tausanga e whais wholwholanga e acknowledge rat fwoi e le sunga i le lo ia mai Samoa ia po le president o fanua maswafa e pe ona iai ia le afionga ia tau ili ia le foi te mai tau atu le nei tai au o lo iai le tamao lo tātou atunuu sa le palemene sa ona le paia inga o mawai atu pai foi ma minista o le kabineta Honorary Lopa o Nathaniel Mua ea fatalo fat foi nei tai au
suafa malo le li o Yesu Keriso faafetaitele faavanoaina o tou taimi mo le tatou faamoemoe o sungai le talalu manei ia loo saunia se potutua o tatou te mafuta atu ai pe a uma le tatou polokalame a mo lava loa le tatou aiga ia masalo nau ai ai nai mea fuafua mo outou le nei foʻi taeao o le tatou aʻoga tasi lua ma le tolu e toe aʻe le tatou aʻoga i le tausaga fou ia i le aso lo lua o Februari lua afe lua sefuma le ono aso lua o Februari lua afe lua sefuma le ono i le tulai ono i le afiafi ia e toe aʻe ai le tatou aʻoga ia mo le la foʻi tausaga ia o lenei foʻi afiafi ana pō manei ia ua e silasila ia i le faauga le aʻoga faigualui tauina o e te fiaʻoga ia i le natausaga lua afe lua sefuma le ono aso lua o Februari ia i le lua afe lua sefuma le ono i le tulai lima i le afiafi e fai ai la le stala tatala ai ia le falsā i papatoetoe numela iva Ranfurly Road papatoetoe fai te fia le stala sua tu le lima ia e tā le ono a mata leo le tatou aʻoga lenā lava pō aso lua o Februari nei galo ia te oe ia leolo iai ia le ofisa ma le komiti fai aʻoga ia faafesootaʻi ane pe a fai foʻi ia e te fiaʻoga le fai la latu i luga o le Facebook i le page a le aʻoga pe a fai e te fiaʻoga ia e mafai ona talia o le nā tausaga pe a pulalofa le alii e aulia atu ai le soifua ma le ola manuia tele le tatou mafutaga lenei taeao ono Iesu amen. Ia faafetai lava le suga ia vai mo tatou folofolaga ia veia le alii o tatou taunuu mai le faiuga po le siʻui o tatou mafutaga lenei afiafi faafetai le su mai faafetai le faatestimony. Thank you for being here. We've come to the end of our ceremony. Right now, taimi nei te walau atu e mawhaloalo whamulmole i le tātou mawhtanga pe mawhene tātou tūtulai mai. If you can be upstanding for the retrieving of the colours. Ia umalo lea, ia ona tui nātua i loa lea le sunga whawhengai am tā whala ia mo te talo e whahi ua i tātou mawhtanga i le nei tai au.
tātou whaiu le tatalo. Mātou mori mawina le tāua o lau a whionga pia. I lou atina ina, ma lou leo leo ina. Mai ai le amatanga o le nei tausanga. O le aua a e whanua le whaatama soari inga. Aua ua mātou taritonu. Na e iai, na e lawe ai, na e pui pui, na e malutia. Ma tui nātu ia te oele nei whamoe moe. Ana le sea noa oele atua, na ia te mātou. E le tau manuia, le whamoe moe, awa e ui lava sa mātou fuafua, e ui lava ini o mātou manatu. Ai wana o se foe e wha e li tau. E wha senga tūlau niu, i lau lava whinangalo. Ai momoli le vi inga i lau a fio le wha mano ma le wha aftai. Awa o lau alofa wha ali lea, wa mātou moli mawina, poto poto mai a inga uo ma umea mamai. Sei momoli atu le vi inga i lau a fio, awa ua tau manuia, le wha moe moe sa ano atu i ai. Au nei, ai meiso i lātou na tauina le taua. Au le tāua ia o le tui tui muri papanga, o a inga uo ma umea mamai. Ina wa e manuia, le whainga malanga, ai meise le atua fuafuanga e peo nei ai. Mātou tatalo, fo i le vi inga i lau a fio, o lava nei a tei mātou. O le a mātou sa unge tu amo le fua ma ta ape le fua manusina, a fio maia oe le lua le lie, pe a tala lua tuna mawhata i nei aso. Leo leo, pui pui malawe ai lungo ala. Mātou te le manatu e whaingo fie. A fio mai anga ngapa ia tai tai le soifua o lau whanau mo lo mātou ola. Whātau nui a inga. Sa ungi atu ai mo le aso ata iau. Tō whasi le taua whale nganga, a walo atina e pēro lava maro. Mai u atu mea uma lava i lau a fio. O le mātou ta tano lea, ua ole ma wala au atu. E ala i lau suafa i Jesu le li o le ola. Nei o ata iau e whaavavau lava. Amen. Yes, ave so pati leli. Praise the Lord. Ya via le tua. Yeah, praise God. O tapena mai tato a inga ya mole faulaina o le tato maftanga a tato au fau. I'm just going to call au fau malava famul mole ya lenga umi a maka mai se o le kurla au tapena mai tato a inga. If you can make your way forward now, please. Graduating class. Famul mole famanatu atu. Sana tau mafa se mea ai po se lole te tono le tato malu nei tanga le faula ya ai le fale o lole famul mole. Please do not consume any food inside this building. Take it home with you and enjoy it at home. Ba leo tato tau nu umai, we've come to the end of our ceremony. Faftai tele lava le sumai. Thank you for coming. Thank you for being here. Famanuia tele le tua le tato maftanga ono Yesu. Amene. Amene. Thank you all for all. Just make a long line across.